Abantu bagera kuri 78 nibo bamaze guhitanwa n'impanuka y'ubwato bwitwa Merda bwari butwaye abantu 278 bwaruhamye mu kiyaga cya Kivu ku ruhande ruherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni impanuka yabaye kuri uyu wa kane tariki ya 3 Ukwakira 2024 mu gicuku cyo kuri uyu munsi. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean Police yatangarije ikinyamakuru ko bazamenya neza umubare w'abapfuye nibura mu minsi 3. Ati bizatwara nibura iminsi 3 kugira ngo tubone imibare nyayo kuko imibiri y'abapfuye yose ntabwo iraboneka. Yakomeje avuga ko nibura bamaze kumenya ko abantu 78 ari bo bamaze kwitaba Imana mu gihe bamaze kurokora abantu 58. Ubu bwato bwavaga mu gace ka Minova gaherereye muri teritwari ya Karehe, intara ya Kivu y'Amajyepfo, bwerekeza mu mujyi wa Goma. Bwarohamiye mu gace ka Mukwija. Amashusho yafashwe agaragaza burohama gake gake kugeza ubwo bwose bucuramye bukarengerwa n'amazi. Ku rundi ruhande hagaragara abagenzi bake bagerageza koga berekeza ku nkombe z'ikiyaga. Umwe mu barokotse Alfan Boroko Byamungu w'imyaka 51 yabwiye icyo kinyamakuru ko mu gihe yarwanaga no kuguma mu kiyaga hejuru abandi bamukikije bose bo yabonaga barohama. Ati nabonye abantu barohama benshi bagiye munsi, nabonye abagore n'abana barohama mu mazi, nanjye ubwanjye nari hafi kurohama ariko Imana yamfashije. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean Police yagaragaje ko iyi mpanuka yatewe n'uko ubu bwato bwari butwaye abarenze ubushobozi bwabwo kuko bwakabaye butwara abagenzi batarenze 30 none bwatwaye abarenga 200. Yagaragaje ko abasare, polisi ishinzwe umutekano ku nkombe z'ikiyaga ndetse n'abandi bafite aho bahurira n'ubwikorezi bukorerwa muri iki kiyaga bafite uruhare muri iyi mpanuka. Yatangaje ko hagiye kuba inama y'umutekano yihutirwa ku rwego rwa Kivu y'Amajyepfo yiga kuri iyi mpanuka, ateguza ko abayigizemo uruhare bose bagomba kubiryozwa. Reka mve kuri iyo nkuru mubwire yuko Perezida Paul Kagame na Madamu we Jeannette Kagame bitabiriye inama ya 19 y'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa. Iyi nama yayobowe n'umunyamabanga mukuru Louise Mushikiwabo afatanyije na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Kuri uyu wa gatanu Paul Kagame na Madamu we Jeannette Kagame bari mu Bufaransa bitabiriye umuhango wo gufungura ku mugaragaro iyi nama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ba OEF.